Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Aska. Ada Mas Rama, ada Mas Reksa, ada Mas Elvan, ada Dek Jihun, ada Mas Farizi, dan ada Mas Arsa. Si Mas Arsa memakai barongan apa ini? Wah, barongannya kodok warna apa, Sa? Wah, warna hijau. Arsa kuat. Kuat. Oh, kuat. Terus ada Mas Farizi memakai barongan hitam. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan barongan kelinci. Kelincinya warna apa ini, Hun? Wah, warna hijau. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan ini memakai barongan singa putih. singa putih. Singa putih makannya apa, Van? Lali. Wah, lali. Terus Mas Reksa memakai barongan singa besar. Terus ada Mas Aska. Mas Aska memakai barongan kepala macan. Dan ada Mas Rama. Mas Rama jadi buntut macan. Yo, sekarang dipakai Dek Jihun. Ayo Hun, karo Mas Arsa. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sakenaing papan panggonan kene. Ngerti yo, yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Si, Sumikira saka sakenaing alas gagah lagi. Ayo. ayo Sa. Yo Jihun duduk yo, Jihun. Iso ora Sa? Ayo. Joget tau barungane tau. Wes yo duduk Sa. Yo saiki Mas Aska. Mas Aska karo Ramo. Ayo le.
Yo wes yo duduk yo Mas Saska. Yo saiki Mas Farizi. Jalan toh Ji. Jalan toh. Ya wes yo duduk yo. Yo sekarang Mas Reksa. Wes yo Mas Reksa. Ayo sekarang Mas Elvan. Yo wes yo Mas Elvan. Ayo Dijun. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.